Zdravo, ja sam Ema i u današnjem videu razgovaramo o potencijalnim pitanjima koje pacijent može da postavi farmaceutu u apoteci na engleskom jeziku. Video će teći tako što ću ja izgovoriti rečenicu na srpskom, zatim njen prevod na engleski i na kraju ostaviti par sekundi za vas kako biste mogli tu istu rečenicu da ponovite. Prva rečenica bi bila: koliko često treba da uzimam lek? How often should I take this medicine? Ima li nuspojava? Are there any side effects? Treba li da izbegavam alkohol ili određenu hranu? Should I avoid alcohol or certain food? Da li je bezbedan za trudnice i dojilje? Is it safe for pregnant or breastfeeding women? Gde treba da čuvam lek? Where should I store this medicine? Or where should I keep this medicine? Koliko dugo treba da uzimam ove lekove? How long do I have to take these medicines? Da li mi je potreban recept? Do I need a prescription? Da li se ovaj lek dobija bez recepta? Is it over-the-counter drug? I posljednja rečenica za danas: imate li ga na stanju? Do you have it in stock? Hvala vam, nadam se da je ovo bilo od pomoći.